Nigiko kiria kirahanikire muthenya wa ira barabara-ini ya Magadi guku mucini munene wa Nairobi kuria wakiri Chalom Bobu aroragirwo na njira ya kuhurwo rithathi ni andu matoikaine aria marakuanite mari eri nduthini. Giko giki kiamenererio na njira nene kuma o gicagi kwao mwena wa Maiyani kaunti-ini ya Makueni kuria andu a family yake maranirie na andiki a mohoro maiyirwo ni kieha nyina wa Bobu akiremererwo ni gwitiria miario na andiki a mohoro. Na ni wakili ambaye alikuwa na ukakamavu wa kazi, wakili ambaye alikuwa mtu wa kutumainiwa, wakili ambaye alifuata sheria zote ambazo zimewekwa za mawakili za kufanya kazi. Bali na uwakili, Chalom Bobu amekuwa pia ni lecturer wa University of Nairobi. Chalom Bobu ameandika kitabu cha The Law of Evidence. James Maluki ni moro wa nyina na Bobu uria utariirie kigireko na kiha kiria gitigitwo na family yao. Riu Maluki akihoya honge cia ugitiri kuya makinya maria magirire niguo gukinyaniria kihoto kia moro wa nyina. Yetu ni appeal kwa serikali na ni appeal hii maneno iangaliwe kwa sababu sasa itakuwa ngumu sana professionals kufanya kazi tukiwa na misukosuko ya aina hiyo, kukiwa ati unaweza kuuawa kwa sababu ya vile umetenda kazi. Ninge Maluki uria no wakiri agatariria ati giko giki ni ugwati munene kuri mawakiri othe aria makoragwo muhari-ini wa mbere gukinyaniria gwa kihoto na uguo hari bata uthuthuria wake ukinyanirio hatari kumairiria. Hiyo jambo iangaliwe sana, ichunguzwe kwa sababu tunahitaji kuwa na freedom of movement. We need to do our work without fear of intimidation, without fear. We don't have to look over our shoulders to see who could be pursuing us. Gwataniro ya mawakiri ya LSK onayo ndinatigwo na thutha hari kuonania wagi wa mwihoko na ugitiri uria mawakiri na maabitha ruhonge ruru maigirwo. Riu LSK ikianirira gutabanio kwa mururungano wa mawakiri yothe muthe wa gatano ga kiumia giki. Arahurirwo rithathi gatagati wa tauni ya Karen. Ni horo wina kiha muno na tugakorwo tukikondol na family yao kuothe mahinya na mahe umiriru na tutama wakiri ni tutete statement tukayana mukana ati turi arakaru muno tukayana maigi muno ndu mundu maria marathi na mbere na buri wa Kenya. Kwitukira ndomereri iria ikiritwo mukonde ni president wa LSK Faith Odhiambo giko giki gitigite mawakiri yothe na hao ya gutharikirwo wira-ini wao undu ni gwati hari thabari ya gukinyaniria kihoto. Ndomereri iria nyititwo mbaru ni wakiri Stephen Bogwa uria ni mumemba wa kamiti ya kibururi ya LSK. Tugikorwo ati Kenya muno ahurwo rithathi gatagati wa town na mundu adisappear na motorbike na atiri kinya ria watho rio wetu. Koguo muthenya wa Friday mawakiri mothe thiini wa bururi wa Kenya ni makorwo makiyumiria ndu wa gukorwo tugika protest tawo Purple Ribbon protest kana Purple Ribbon march, na aim ya protest hiyo kana march hiyo ni ya kwenda kuririkania kana call upon security stakeholders all the thina bururi wa Kenya ma provide protection kwe andu aria mara provide justice. Kurigana na ndomereri kuma ruhonge rwa borithi cia uthuthuria rwa DCI, maabitha borithi ni mareketie kwambika uthuthuria wa giko giki kuria maabitha borithi marekinyirie nginyagia haria Bobu ararathiirwo muthenya wa ira. Riu ruhonge ruru rukiuria mundu o wothe ungikorwo na uhoro ugitithiriria uthuthuria-ini uyu gwitikira kwaraniria nao. Hadiria Kameme TV, Leto Rako ni Bataru wa Mwagi.